Christus sunga kong I thu zui nu le pau le nau te tu ne sim lung dam na la sang tho pen Matthew alian som le guk anel som le thum pan som le kwa chang hi la sang ro sunga to pa Yesuina anung zui pi te tu athu pi ma dot na khat adot na thu to khit chana Simon pi tai min alai na thu le vai pok lian pi apyak na thu I the hi ama sa penina to pa suna nung zui pi te kyanga mi te in ke kwa hong chi u yam china dot na dong hi to ba dot chang na mountain bang chi ron yam chi le mi por kharin tui phum pa John hi por kharin kam sang pa Eliza hi ai ke le adang por khat in kam sang khat pe hi china nang hong gen hi china na dong hi toy manina aman tel nai lo ai manin to pa suina bang chi lew yam chi le tua a hi le no te in ke kwa hong chi na yu yam chi na dong lew hi to bang dot changna Simon Pitan bang chi don yam chi le nang pen anung ta pasien ta pa Jesu Christu na hi chi na dong hi to adon na pen to pa su lung kim ma mai man sai manina man bang chi yam chi le hi pen leitung mi te leitung thu si le sa in na ong the sa hi lo a van tunga om kapai a hong the sa hi china lungkim takin na dong hi toy manina to pa su lungkim ma mai manin Simon pen amin na lai lew hi amin alai na bang chi yam chi le nang pen Petru na hi china to Petru panina suang chi min na lai hi suang tunga kapor pi kalam ding hi chi tua por pi pen hel khwa kong khak te in zo nge lo ding hi doi nge lo te in zo nge lo ding hi china vai pon na pia hi tua bana van tung gam kong hon na to tang te nang kong pe ding hi china tua to tang te pen ama tunga na pia hi toile hi thu yet changin Simon Peter ina to pa su kwa hiam chi tel ma hi ama ina to pa su kwa hiam chi tel ma ai zo ina aman athanem mi khat thum vei tak a khwan mai na to pa su anial pa hi ai zo ina ama ina to ba nial hima tale to pa su telin ama tunga up na muan nanen anung ta pasien ta ba Jesu Christu na hi china hang san takin apulak e manin amai au na amuan na thu pen to pa sun zong na thei a hi manina ama pen amin ama mi dina na telina amin na lai sa hi nang pen suang kichdi hi Simon Peter nang pen to kiban Petru suang china suang hi na min na pya na to kitte hi suang tunga kapor pe kalam ding hi china nang tunga kapor pe kalam ding hi china Peter tunga apor pe na lamina tua bek tham lowin hel kho kong khak ten zo lo ding hi chen to por pi I akip akho na ding le van tung gam kong hon na to tang te nang ko a pi china pi ta tung a pi temnin to tang chi jan hon the na le khak the na hi tua pen pi ta tung na a pi bang hangin a phiam pi ta ina to pai su pen tel ma hi the hi up na muan na ne hi ai zon athane mi hi na thum mei tak ro anial nge pa hi bang za tan mo na khan ai bor hang na to pa sun I tina ama tu up na muan na pi ching nei le hang hong zang hi chi is e lai mun san ta ga ki thei to mani na tu ni na athane nang le ke zong to pa sun ama na sem ding na hong zang thei ama mi sen a sem ding na mi te tu gup khia na thu tang ko ding na gam tat na le na up na I gam tat na le thu pha I bol na hoi e sep na te to ama thu le la ki sel sam ding in tunin e te khem pe zong de hi toy manin to pol pis nga na sem ding in e tui sop na anga sa me mal khat kim jar hong de hi toy manina tunina the church by its nature is a missionary china tui sop na inga khin nak le to pol pis wa pasianin ana sem ding in etang sam hi chi phok ni to manina tu ni na athane mi te a it atel pasianin nang le ke hong tel mo hong tel lo chi itel the na dina ama tunga up na muan na kip ine ding zong ki sam ma sa hi to khit chang na e ten to up na muan na kip ine chen ama tunga up na muan na kip ila na pen
tui sop na isan china imin zong kilan pasien mi china mi siang thomin inei tua panina aban banina igam tan na to inun tan na to ila ding kisami toy manina tunna pi tunina pita zong athane mi hi in ai zong to pai su in atel ma banang le ke zong hong tel thei chi phokina to pa o kau na hong khang sakin china thungen chan ni ama tunga up na mon na kim nei le hang tua hi le ate tunga zong to pai sun na lian piong sem ding hi chi phokina ate khat chat tung to nin na lian piong sem na dina up na mon na kim nin ama ading akiging san oming china kipyak kya zo nang han cham ni to mga hi zo nang ibyak to papasyanin ay mi makhat kim chat ng pang kata hen na pitak nung dam hi